Nshuti bakunzi ba sinema, bakunzi ba filimi, bakunzi b'imyidagaduro, uyu munsi turabagezaho urugendo rw'umwimerere rutujyana mu gihugu giherereye hagati y'Uburayi na Aziya, igihugu cy'amateka akomeye, umuco uhebuje ndetse n'inkuru z'urukundo zisiga imbuto mu mitima y'abazumva. Njye nitwa Eri Santana, murakaza neza mu rugendo rwacu muri Turukiya. Turukiya ni igihugu cyakomotse ku mbaraga n'icyubahiro cy'ubwami bwa Byzantine ndetse n'ubwami bwa Ottoman. Iminsi ibarirwa mu myaka irenga 600 y'ubwami bwa Ottoman yasize inzu ndangamurage, imijyi ibihe byose ndetse n'amateka y'ubucuruzi bwambukiranya imipaka y'isi. Sinema ya Turukiya yatangiye mu 1914. Iki gihe hafatwaga amashusho yerekana ingabo n'imyiteguro y'intambara mu gihe cy'ubutegetsi bwa Ottoman Empire. Bwari ubwami bukomeye bwabayeho kuva mu kinyejana cya 13 kugeza mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Ubu bwami bukomoka mu gace ka Anatolia, ubu ni muri Turukiya y'ubu. Ubu bwami kandi bwamenyekanye cyane mu buryo bukomeye mu bice bya Aziya, Uburayi ndetse na Afurika. Abayobozi b'ubu bwami bwa Ottoman bitwaga Sultans. Mu myaka y'1950 kugeza mu 1970 hadutse igihe cyiswe Yeşilçam Era. Yeşilçam ni izina ry'umuhanda wo mu gace ka Beyoğlu muri Istanbul, aho ibigo byinshi bya sinema, amastudio ndetse n'abatunganya filime, ibyo bigo byose byakoreraga muri aka gace mu 1950 kugeza mu 1980. Yeşilçam Era ni igihe hatunganywaga filime nyinshi z'urukundo, izo gusetsa ndetse n'izikinamico zigaragaza ubuzima bw'abaturage ba Turukiya. Iki gihe kandi ni kimwe mu bihe byashimangiye icyubahiro cya sinema ya Turukiya, kikaba cyarayifashije kubaka ishusho y'uruganda rwa sinema ku rwego rw'imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Kugeza ubu filime nyinshi za Turukiya zigaragaza ibintu bitandukanye by'umuco. Bagaragaza imisozi ya Kapadosia muri Turukiya ndetse n'amasoko ya Anatolia. Reka tuvuge kuri Kapadosia. Kapadosia ni agace k'amateka n'umuco gakomeye muri Turukiya, kazwi cyane kubw'imiterere y'ubutaka ndetse n'imisozi idasanzwe, amateka y'ukwemera ndetse hakamwa ahantu hagiye hakorerwa ibikorwa by'amadini kuva kera. Imisozi ya Kapadosia muri Turukiya ntabwo ari imisozi miremire nka Everest cyangwa Himalaya, ahubwo ni ahantu hagizwe n'imisozi migufiya n'amabuye yihariye cyane. Iyi misozi yavutse kubera iruka ry'ibirunga mu myaka ya kera, hanyuma imvura n'umuyaga bihindura imiterere yaho ku buryo budasanzwe ndetse bituma Kapadosia kaba agace k'ubukerarugendo ndetse hanaba hamwe mu bicumbi bya sinema muri Turukiya. Reka tuvuge kuri Anatolia. Anatolia ni igice kinini cy'ubutaka kiri mu burasirazuba bw'umugabane w'Uburayi, kikaba gituwe cyane kandi gifite amateka y'igihe kirekire cyane. Anatolia nicyo gice gifashwe nk'umutima wa Turukiya y'ubu, kikaba gishingiye ku mico n'amateka atandukanye muri Turukiya kuva mu myaka ibihumbi ishize. Anatolia iri hagati ya Mediterranean Sea mu majyepfo, Aegean Sea mu burengerazuba ndetse na Black Sea mu majyaruguru. Anatolia ifashe 97% by'ubuso bwa Turukiya, gatatu gasigaye kakaba mu gice cy'Iburayi. Filime nyaturukiya ishobora kuba wareba aka kanya hari yitwa Chasing the Wind cyangwa Ruziga Rabirak mu Giturukiya. Ni filime cyangwa muri Turukiya yasohotse ku itariki ya 14 Gashyantare 2025, isohoka ku isi hose ku rubuga rwa Netflix. Iyi filime igaruka ku rugendo rw'abantu babiri bafite amateka atandukanye, bahuzwa n'umuyaga w'urukundo ariko bagasabwa guhangana n'ingaruka z'amahame, imyumvire ndetse n'imbaraga z'amateka y'ubuzima bwabo. Iyi filime ni inkuru y'amarangamutima menshi, igaragaza uburyo urukundo rushobora kuba nk'umuyaga, rugahungabanya, rukagutwara kure, ariko rimwe na rimwe rukagusubiza mu nzira y'ukuri. Filime yindi nyaturuka ishobora kuba wareba ni iyitwa And the Rest Will Flow. Ni inkuru y'urukundo, ubuzima ndetse n'ukuntu umuntu ashobora guhindura ubuzima bw'undi biciye mu buryo butunguranye. Tukiri muri sinema ya Turukiya, hari icyitwa Cannes Film Festival. Iri ni iserukiramuco rikomeye rya sinema rihuza abantu b'ingeri zose bafite aho bahuriye na filime, kandi rikaba ari urubuga rwo kwamamaza no guhemba filime nziza ku rwego rw'isi. Cannes Film Festival 2025 yagaragaje uruhare rukomeye rwa sinema ya Turukiya ku rwego mpuzamahanga. Abakinnyi ba filime b'abanyaturukiya nabo bagaragaje impano zabo mu bikorwa by'imyidagaduro. Guverinoma ya Turukiya nayo yashyizeho gahunda yo guteza imbere sinema yayo ku rwego mpuzamahanga. Reka tujye ku cyitwa Berlin International Film Festival. Ni iserukiramuco ry'icyubahiro rya sinema rikorwa buri mwaka i Berlin mu Budage, rikaba ryaratangiye mu 1951. Ni iserukiramuco rihuza abanyamwuga n'abakunzi ba filime ku isi yose, rikaba kandi narwo urubuga rwo kugaragaza no guhemba filime nziza ku isi. Berlin International Film Festival yagaragaje uruhare rukomeye rwa sinema ya Turukiya ku rwego mpuzamahanga, haba mu byiciro by'amafilime ndetse no mu bikorwa by'ubucuruzi. Filime za Turukiya zagaragaje impano n'ubuhanga bw'abayobozi ba filime ndetse n'ikinamico muri Turukiya.
ndetse n'uburyo sinema ishobora gutanga ubutumwa bukomeye ku bibazo by'imibereho y'abantu. Intego y'iki gihugu cya Turukiya ni ukongera abajya muri sinema bakagera ku rwego mpuzamahanga ndetse no gukomeza gufata imyanya y'imbere mu marushanwa mpuzamahanga. Sinema ya Turukiya ni uruvange rw'urwenya, amarira, umuco ndetse n'inkuru zicengera umutima. Ni ubuhanzi butuma isi yose igira abantu bagutse mu bitekerezo kandi bafite urukundo, biciye mu mashusho ubwayo akubwira byinshi kurusha amagambo. Reka ngushimire ko wakoze kudukurikira. Njye ndi El Santana. Ciao.